kore ke ho fa mo he ta malo fonua ka mai na hi ta fata ko do te o ku fa fata po atu pa me ko ka mai ta na ta te o fai to mama an ka ta fa ma ri ko ni ke fa ho ka ta mo proklama ko ye tu funga fonua alo au ki he weekend ai ko he ni pe mo professor to ta se se o la tani ke ma fa ho ko te ta proklama ko ye ki weekend pe mai fata wa me pe ko wa le te pe proklama ke te mo to pe pi la mo ke mo moi mai i he proklama ko ia o e ahoni. Tai tau pe ko fia ke tai re palofisa i he laine kuma i he ni pe mi he kenpela mananga ko ia lo au kenpela ai ia kuma i he nei po professor te ta sesio laftan. Malo tau mau e ahoni professor pe malo e ngawela i pe mi kenpela na mo fia hak family professor pe mga au pa ko ina. Alo Vito, uha wawalai pe ko whawhikai pe i he ausia ai pongpong ko ni hen ko o statolo en me tatolu e mananga ken whamalo lahi pe ia ko whawhikai ia e kei malawa o mao ai mo ui pe whamalo pe i ofa ko ia pe ko whamalo malo atu pe i he talamau mua ka ke hoko atu ai kau polokalama tu funga fonua alo au pe ko futapu ni ke kere tupu au kakai ke matakari nana wala wana tolu a kempelani o ko fawa at me ai o ko faturo atu ke kai ne princess kola tu fu pe ka tu mai ke kau fonua ki he whare a matapure ke kau takilotu tala whakaura he tuma ke Australia ke tistu i halangingie te a moe kai ngai ka hinehen ki o maupare mia a Anthony Albanese pa mohono pure anga pe o koule rei pe e uho i wabaulai pe mo Luciane moe family whanau o mapuna pe foki ki e whaifatongia alo au me heni o ku ikai waka kai whai kakao ange koe kaurea tuna eu whafoke at kia te koe o ku mau kei moko pe e ue wabaurahi kai whafoke at ke hoko atu ai ta proklama. Malo pito professor pa ko malo atu he lawa ke kamatagoe proklama ku lere te me ano ko pe me university lo au ken pelan ko e ahon fok ko ta proklama fa osin pe ta hoko atu ki he whahoko ko e whiwhare area i wiki kahau la ko maunga ia fok proklama ko ni ke o atu ke te ko he konga hono ua proklama ke lava o whahawakai ko hai ho wakai ko ia ki he kau kandidate ko me wahenga tawhit amana ki gena wei pa ko i he top leru ki ka au benengo ko e whiri ko e mea ia ai ka kai he wahenga ka kumahu inga pe ko nga i ho tauke pe mo ilo pe mo e ngawe ko ke whai ni university alo au ke lawa ke o mai hata timi ke ko e timi whaanga ia i he amana ki ko ia ke whai whiwhare area ko hai ko e wakai ki ai ni he ngahi makatuunga na ke o mai ke kakai ia ko o kutotono ke ia ia na whainga maari ki whare area. Kake, ko e ki mu ai ko loto pe ke taki tā no mo ke isiu ko ni ko ta fuke ni isiu ko lava ke mao me he ngahi wahenga palaparema ko ia o e paanga wha wahenga. Ko ki ngata hene palaparema tai mau e tai mini hono ngahi ripoti ngahi winga pe he ka aku hoko ai pang pa wahenga ko pare mai ki he lau ani i me ngai wahenga ki tai mi ko tata fita ni au mai ko ki tai mi fai ko fili ka te tu ko mo ka te ko ha ho makai ki he ki tu ma ku ai ko ta pang pa wahenga ta mo no lau ngai me pe Malobi to wabaulai ko e Destiny, turn it down and be quiet. Ko au mai koe ki he wike koe ia hange ko whakarea ko ta wike whaka osieni te ka talanoa ai ko ngā koe ki whatongia te mo ua kai e tu si te wika una ta me lawa peke te whaata po talanoa ka e o atu ai mo e ka fotu e ta toko ta fitu ka koe hange ko whalanga talanoa
Na ua mai ke weekend Tau whakatoka ngā iai e ua i wawa ulahi ko te whito i kaweinga ia o kuwhai ai e whekuki mo e tālanga tuku kehe ngā i kaweinga kehe o kuwhai ai e tau aki tālanga pe ia i he mitia whasostere pia mo e ngahi mitia lalahi a tau tolu me tonga mo muri. Ka koe kaweinga ia ko whatoka ngā ia ia me he ngahi wāhenga mo ki nau tolu kotoa ko uhanga mui i mai. Wa mai ke ahoni koe kaweinga ana ko ke hanga tuku mai. O ku whai ai tālanga ia he mei wāhenga kotoa pe. Pia mei koe kau kandidate kotoa pe kuia e nau tala noa ki ai. Tuku ke kau whafofonga lolotonga o kuai pe nau whamatala mo nau tolu ki ai. Ka mei o hake pe whakaluku wha o kou pehe koe te whitoi issue, porque te whitoi kaweinga ia o e tālanga o e whiri koe ni. Koe main issue ia, no whare maparangi. Koe vāhenga, koe paanga whakavāhenga, o no whare ai. Koe paanga whakavāhenga. Kau ki lawe ke mea koe ni e uhe mua. Nā ta whaporo kalama ki mua i he kaue ne whiha talo e takamate. Moi ku whaahanga o hake ai kai ke utui ki hono wahe ai paanga ke kau whafofonga ke nau o muia ke honau ngahi mahinga. He ku na uslave ai kono upalo pare mai kai ke utui kānoa ke. Pea koe talo ni e tau whiri whare area e whiha mo e tau e whiha me he pure anga o tui wahano e no pere tui whanona kamata ai hono whaata ai paanga whawahinga. Mo e tau wālau pe mo e whelau waki pe. O si ai mo kau whawafonga, ko nau tō he whiri e whiha, ko inga ko whela waki mo loto mamahi, ai kakai o wāhinga, i kai ke mahino pe mau ai paanga whawahinga. Sai, ko to e kaweinga te whito ia o e whiri koe ni. Ko hai inga, ko uhinga koe, ko kau whamatala pen, ko mea koe ki hono o si whakaata, patau, kala noa mo tau whakakaukau i hamea ke whai aki. Neongo koe ke utui au ke wahe paanga, ka aku whai e wahe paanga. Sai te whenga ke utala noa, ha whainga whakakaukau, kai ke tawe teke fo i mea koe hai tai mini koe kano taimi to ton sai. Kau whenga ke wharea pe hepe. Koe ha mea au tau palapare mai he paanga whawahenga. Pea o kutoi kau ia ka venga te fito o campaign ni ko ni o ahoni ke wika. Ko kari ko ke au no au pito ko hinga ku te kai ke loto ha kabineti te ke loto ha fare area ke na hanga fa o hala fa nga ki anga no vai. He ko taimi ko te na fa wai hala fa nga pe pas me ne afio kapas. Pe mafuri rewa ngā hi wāhenga o ka mataro ke tau tala noa i he ngā hi kō sirio o kunau i he malu o e lao. O kui kai ko e lao whakakau kaha pe o kunau resisita ki ai whakapisnisi po ko ai whaka non-profit e pure anga. Ka koe nau kō sirio o makatu unga he lao me he whare area. Mohono ko nistu tone ke whakarerea. Pe te tau mafuri rewa ka pau e whakahoko ia. Furi rewa o kamata ke tau ngā aue, pia ngā aue pure whawhahe me ofisa kolo, pia mo ena ofisi, whataha me whawhafonga ke whakalere ai kō sirio, pe koi council hono ui he ni, ai a koi tau ngā aue a koi ke pure anga whawhahe, pure anga whakakolo, pure anga whainga whakarea. Pia koi mafu ia e taha o e te mokalati. Koi mo ui koi a te mokalati, pe koi mo ui ai constitutional monarchy e keisi atonga, e makatuunga ia hano whakotuu ai pure anga pe koe ko sirio, pe koe council, pe koe ano whainga ingoa, whakavahe, pe whakakolo, pe koe hao. Ano whainga whakafotutu. E kusai pure whakavahe me whisakolo na whakotuu ia e tau whahau tupo uruaki, ai ako hono whakavahe pe ia. Koe toi pen ke tau hanga whakalaoi, koe uinga kai whakalere me iai, pe si rewa e whelawaki ai wāhenga, whelawaki ai kō sirio, pe koe wāhenga, pe koe kakai, mo e whakafofonga. He koe hao whangatuku kau whenke whangaosi e ue waulahi.
E pure e whakafofonga ia ke he sirini. I he tuku he taimini. I au whangatuku, whatonga i whoirea, i he au whangatuku e pure pe ai whakafofonga. Ko hea uhinga. He koia aku hua tai sirini, koia tene ripoti. Nengo tene ai e ko sirio, kei pure pe ia. Ko hea uhinga. He koia o kune o atu, koia o kune report ke wharearea. Pea koe taha, e kikia. Ke ne hanga pure i, ai anga i koe hae whatongia o i whaafofonga, koe hae whatongia pure whaavahe mo ofisa Colombo e na office. Tupunga koe i he ne hoko mai koe ni. O kauia i kawe inga te fito o te whiriwharearea koe ni. Pea u te eki ke whahalao ki ai. Hei kairewa ke o hanga whakakau ai tālanga ai. Moi whela wake ai ki he e ku whiri koe ni, pe ko e ta whiri, pe ko e whiri koe ni, pou mai kaulo au mei tonga mo Nusila, ki he e ku lisi koe ni, pe ko e ta lisi wa manake i tuku atu. Hei kai te whakakau ai e whela wake i he wāhenga, i he paanga wha wāhenga. E ko uinga koe ha, te eki kia halao ke ne hanga o ai ke whaingo fua e tau kānoa. E hao whangatuku pe e kei pure pe whafofonga. Ko ia ai, ku mei tatau katoa ai uwa henga aia he whikau aku mai paanga whawaenga. Hei kai ke omia e au ki e kurisi koe ni e o atu. Mahalo, koe kau whafofonga koe, kau kandidate na hua whafofonga. Mo ofa mai kou kore atu, mo e kabineti ka hoko mai. Whenga ke whau halao, ke wahe o e tau paanga whawaenga, ke alu ke ngā iko sirio, ka mata ke tau whakawae, ai anga e tau whakanofo pure anga whakakolo, pe pure anga whawahenga, pa koe hana whai. Ke tau ngā unu, he koe mafu te fua ia, o ku alu me ai lelei ko toa pe mei o lunga ki e ngahi, kolo mo kakai, pe koe me eo ngā ue lelei e ngahi whanua te mokalati, pe o ku tau kala no, tau ngā ue ki ai, ka koe kai ke tau whai e tau tōrua, ai mafu te fua koe, ke whakatafi ai whakakaukau moi monua ai kakai me he kakai ki loto pia moi kaupure ki he kakai koe whakatafi mo o niko e ko sirio koe council ia heni koe pure anga whakawahi te ke tala noa mai koe i ho ofa ki he kakai moe ave ate paanga ka koe ke wahi ki he kakai i kai o loi katoa e umea koe ia koe mea kou ngao e mamani o au ke community au ki siaina o ku ai ngai council ke lava ke whakatafi. O kai ka mea pia te mokalati. O ku whai e ngai pure anga hange ko siaina. Whakatafi me o lunga alu ke ngai council, ke lava i ke ofi mo ngā ue wa ofi ofisa Colombo pure whawahe mo kakai he koe mea ia mo oni. O te keitu ika ke te haa wharearea ta noa mai o ku ne whai hono whatongia katoa ke kakai ka pau kai kia halao ia ke ko siri o ulo i whai mea ko ia he utau sio ke foi paloparema ko ia ene hoko mau pepe ko ene o mai ia ko paloparema te fito ia ko itau e firi ko ia e uhe wawaulai te ufa foki atu he kai ke kau ia e ku wha mau ko ene tau risi pa te wanga wake ke sene atu e risi ka ko ke lava mau ene kan te ula atu ka wha foki atu ka te koe Malo pito professor ko fok me ka te ko nga ko e konga ko ni fok fai ki ai fatana no ka mo na pito ai whakaukau ko ia o ku kamata aki i he ahoni e proklama ai tala no ko ke palaparema ko ia o e panga whawahenga hange ko ia ku ke tala no ki ai ke whahalao ke lava o whalele ia ki ai panga whawahenga pe lama ke tau mō vai ke unu panga whawahenga hanga tonu peke kosi di hokai ata o kulahe pito o professor ka o whapafonga ia i he lolo tongani pe me kau kantiteiti o kunau kantiteiti he lolo tongani o kunau po na tolu ia ke ata ke na tolu ka lava ke hanga tonu pe pa anga ia ki he kosi di o ngahi wahinga pe ko e kosi di whakakolo po hanoi o alu ia ki ai ke na toki whai ake na tolu ngahi fia mau viviri ko e wahinga kai tukuange ka whapafonga ke na ata ko wotui mahalo ko ngā wela hia ke whai te ko e taha whoke mea koko wai pe ni hia ko ke nau whe mawahe na tolu me pa wahe ngā he kaurere i whuke ka nau tolu pa whesi
ko nga ke nga ko to ape ko ha me me whafofonga ko nga e sai ki a he fili hoko o spero ta e fa la he nga we va he nga kulava ko nga ko ia ko nga ko no hingoa ka la pau e fai ko si dio e ko tu e to fe ange mo le ange ai paanga ko ni ene ataki tu an ko nga he ko ki ha kaunga ki ai o e ka whafofonga na u fa hoko be na dona na nga we nga hi uhinga ko na ma we ki ai ka ko tai ni mi foki profesa o ku lo tonga ko ku ki na tolu o ko nga hi va henga o ku nga we le a ke paanga ko nga hi va henga o ku a be pe ia tu pa holo ke u kolona to ta fa iteri nga we ak ko nga ni o ko si o ko ki ai o ku hanga fa o fa o kai e ka quantity ni I na tala mai ko na wahenga ko panga ko wahenga ko ai me ma o pe ia e fanki kulu o kuna fa ma o po na oreva o ave na binasi ni ai ko tona fanki family ko tau pe he o masiva mo fa ofa na ton ke aunga fanki panga ke tokoni ina tolu o se ta o e fa te ke fa te ke na ka na tolu ia he ma o inasi he panga wahenga me fai pe ki nga we fa community me fanki me pe he me langa te ki me fa fe mai fa fonga ke tai me o fai nga ta ai mo pare ma ko e ta panga fa wahenga e professor Ia, koe karana mo o nia e ua i wawalahi, pa koe uhinga foki ki ai, ko uhinga he koe kai ke i he malu o i lao, he kai ke pe ia, ka whau halao, pe a whakarere ai ko siri o e malu e lao, e o si ai palopare ma. Kai hange koe lao, kai osi iai ai fo i whaunga, pe osi ai hono lao, pe a hange koe whamatala koe na kau whafofonga, lolotonga pe koe kau kantiteiti. Ke ua toi o mia koe fo i kavenga ke whaifatongia ai whafofonga. E koe hange koe ni, o kui kai ko ha mea ia o ku whahano tālanga i heni, ko i ngai ko se ai whoke ngai vai whaka council, whaka ko siri o ia heni. I he malu e lao, pa koe ai nau ngai ko ni stutone, pea koe rewa mai tūtu uni ai lao ia ke he nau ngāui a ke paanga ko ia. Ki e ngāhi kapa ke o e whakawāhenga he ni. O kai ke ne hangea makupuse mea kotoa, he ku kei whakotu pe me ngai non-profit ia kakai, ke mea ke he iu poti. Oa te kau amanaki e solo vai e tau paraparema whawāhenga he kui kai ko hasiri lahi, ko i whaakilu. Whaakilu riunga taha fitu. O ku mei ono miliona he tau. Riunga ono miliona, riunga akia ai tau e whaa. E tau sio ke paanga ko ia. Ko paanga lahi, ka kui kai ko paanga lahi, he koe whaakilu pe. Koe kai mi koe me eo mahu inga. Mahu inga uluaki, he kai kene lawa solo vai paloparema kotoa. Ka koe anga o e whakakaukau o e pure anga mo lao, ko hono tau mo ai taha ke whakasii ai paloparema, minimize ai problems. He kai ke tau lawa, koe u paloparema ia, he kai ke lawa ia ta ofi au pito. Ka koe mea mahu inga ia, ke whai mo whakahoko. He koe tau pehe. Kau whawhawhanga koe ne hū. O kou kouri atu. Pea moha kapineti moha pare mia. O ofa mai he fofonga o kakai. Mo fofonga e tau whanau, mo fofonga e tau parapare ma. Ke whai mo whau halao. O te mauto e sio ka ki mauto luka, mo sio ki he kakai. E ka pau te mo sio pe ka ki mauto lu, he kai ke mo whau mauto lu halao. Koe fo i tutu unia. Ka pau te mau hupe mau whe mau ke ate whakiluka koe ke i pure pe ai, ka o kui kai, hei kai te ke whau e koe halao. Aia, ka pau te tau toi a, o tueni ki te uwhiri hoko, te ke whau halao, ka koe kau whafonga koe te nau huu, na loto pe na tau ke nau puke pe whakilu. Ka pau e whau he kabineti koe ni mo e whare harea hoko, ta tau pe kau whafonga ho e ki mo kau whafonga kakai. Ke oua te kautoe atu o tālanga, mo taulau, mo tau whakawhekiki, na e whahinga na te ke anga nau se niti, na e puke pe whafofonga ai, na ne te whafofonga mai sirini, na ne o mai beki sirin sisi, mo e hafua.
oku kaukala noa he purerei, kaukala noa he whaitotonu, oku kaukala noa he te mokala ki, ka koe umafu te fua koe ke mauai ai umea koe ia o kui kai ke tau whai. Hui ngange fua tu kautoe hanga wharea pe. Ma hui ngange fua tu u ko sirio whawahenga ai hatoi kala noa maha ka hatoi mea koe whaitotu purerei mo mea. He koe whakawa e ia ai a ulerei ai kakai ki he kau whafofonga mo e kau taki mo e a ulerei ai kau taki pea mo e kau whafofonga ki he kakai mo ofa mai. He koe ngai langa whakalakalaka ko toa pei mamani nai pau ke whakotu e umea ko ia. He kui kai ke lava he kau whafofonga ia ke pāse mea ko toa ke kakai i kai. Koe kala noa lo ia. Pe kai lava he kakai ke pāse mea ko toa pei ke he whakafofonga. Ka e lava he kakai ke pāse mea ko toa pei ki he ofisi whakakolo. Pe koe pure anga whakakolo, pe koe pure anga whawahenga, pe te nau lawa pāsi me iai ai mea lahi, pe koe mea kotoa ki e kau whawhonga mo e kau taki, he fōu i hala whanonga, pe koe hala whakawakawa koe lao, pe a mo e whaunga ngā ue whakai pure anga. Ka pau te mō kumi ngā hai whanua kotoa peo au ke u whanua kominiusi, o ku makape, whakairifia a e nau whengau ake a kakai mo sino pure o ku fōu kotoa he ko sirio. Pe koe hāto e whahinga hingoa ia o ku nau ui ake. I whairiu ka walahi koe si aina, e whai mea tatau. Me hau koe mea mao he me hau ki ono pōni. Pe koe mea ia ke whai. Koe hōsi ia ke tau whakamua mua he tau tala noa purerei tala noa whaito tonu, tala noa whakamau to tonu, ke tau whakawa e u whaunga ko ia. Koe kua whaunga ia whakademokalati pe, whaunga whakapure anga lelei. He koe whaunga mea se e tau whahautu po uruaki. Pako kuhinga urea mamafa ke i ua waulahi, he ko uongo i au pito, he tau teu whiri, mo e ka ngāu e mai, ke whinga i ke mau e ka toko taha fitu, pe mona u kau whika ua, ke ui atu. Ka kou hau au he wikeni me he wike ko usi. O mamahi au i he whela wake. I hanga e mamahi i whanua pe a aku. Mamahi au i he whela wake i he paanga whakawāhinga. Koe hame au kai ke tau hanga ai o solova tu o taha e fo i paroparema ia. Ko hange koe ki tau tōlia me ngai pui anga kakai o kui. I kai kia hanau atamai, kai kia hanau wongo ke kakai. Kai tuku pe ke te pe ai whakilu ta kaha whafofonga ke ne alu aki. Ea kui ai e ka tak nei whafofonga ia. O sei kau whafofonga candidate. Kai koe kau whafofonga kau candidate. Ko nau rea mai. Pe koe nau mooni Koe kau whafofonga lolotonga o ku nau o si mau ai ngahi mawhai pure. O nau mau e ngahi merie. Pakanoto, adu koe whakilu, koe whai mena u tau ka vei o he wawaulai, ai unfair. That is unfair distribution. Koe distribution justice. I he lau koe Aristotolo na u tā noa kai wikosi. O kui kai whea, o kui kai kāu, o kui kai takau, ange ho whakilu au ke alo campaigni aki kai hala kau kandidate. Ko si ho uporo kalama koe kau kandidate nau lea mo moni nau to. Sai, ko ki motoru koe te mohu, mohanga taofi ke whau halao ke tuko e foi unfair distribution ko ya wealth ga tangata philosopher politiki ko John Rawls na ne toi tala noa ke mea ko ya pa ku humare was wala des na lave ga ko si o ne o mai foi mea ko corrective justice ka pau ku distribute unjustly I wealth whakatonu tonu corrective justice pa ko whakatonu tonu wene o ko ka no at ki ai ka pau hi ga lava ka whafonga ko ne hu Taka ia lava kabineti. Koe tau whiri hoko, ka takei mo i kei solo.
Te uhanga o campaigni atu ke ua toi whiri hata hai e kau whafofonga ko ni loto kai orewa ko whau halao ki he paanga whamahinga. E koe fwoi whakongia mahu inga ia ko koe te ke hu o whamai. Mo ua fu i e whare area whainga tau koe ka mea whainga fua ke aha mea ke loto taha ke whare area. Ko koe ko ke hatara mai te ke hu o ai e hu o ai e hu ai e Stain ke tuke utara noa pe he uta o si ilo ke hu ke whare area o ku whainga taa ke lava whakotu ha whai whakau kau ke tari he whare area pia koe natula pe ia o whare area koe ki tau peheka tau koe whare area ka o ka pau e lava e whai mea koe ni koe fwoi hiki mo fwoi langa whonua mo fwoi tuku whonua ia te tau ngā unua ako tui ko professor e nak whotua kau kalu ene longo a mai mo ne ui mai ke ai me taimi pe kana kamata riu mo talanga fa politika re pe na atu mau proposal hanga tonu pe professor no fotu akau ki to kupu o George King George to Paul the Fifth pe oku asia e fa kau ko ia e kana kai ke ngawe akia e foi Sao Paulo he wa fe mo ka koe kau e lo au ia he tala noa ke mahu inga mea koe a koe mahino whakaako, koe mahino whakamāmanlai, whaka universal, koe mahino me he tupu mai ai te mokalati. Koe kamata koe te mokalati ka risina nau wahe pehe. Ke whaingofua ai alu ai tokoni, whaingofua ai alu ai lao, fau i he ngahi ko o sirio. Nā no whaingau anai karisi. Aku pahu inga. Kai ko ki he atu pe e ua rai ka whapoke mara. Mara opito, professor. Ko tu mahina opito ai whakaukau kon ta tarana ok. O ne o mai ai whawa e koi ki he konga ua koi ta prokalama. Koi ngā ke ta hoko atu mua ki he timi ko ia. O ku ke whakaukau he ngahi prokalama koi ni ko ta whahoko mai. Ang hausio ki he kau candidate ko ni ko nau candidate ke nau whahoko ai whiri ke nau kau he whiri ko ni pia whakataha whoki mo ngahi te whito e whakau kau nā ke o mai ko ngahi makatu o ngai me poturik te ke whiri aki ha kani ihi ke nau hoki whare area ko ngā iho o wakai ko a koe ko ni ihia o ku ke lele i e te ki nau tolu ke nau huka te uat ka te koe e professor ke ngā ke tā hoko atu ke ngahi wahenga ke toko ua ko ke te koe ua ia ku lei taha koe na na tu ko ke whiri whare area. Ia mahara te ui atu e tarisi, pe e toi fie mau pe anai ke wanga ui atu e foi fono e fitu, tatari ke kumi hake, o kou mei hanga li hange ha mea fua ki e whiri o kau whafonga ai kau kandidati koen ke hu ki loto me he tapolo kalama, kai tatari ke kumi hake ia sai ke uia te risia kau toki hau ke foi fono e fitu. Sai koe lisi koe ni, koe whai me he ku whakamau mo whakamau me he tapolo kalama. Pei kai ngataina e omi pia mo e u whakakaukau me i tonga, pia mo nusi me kaulo awa e anga e nausio. Pia na whai mai mo e nau whiri, pia o mai a whakataha i mo e ta whiri, mo e whiri na whakahoko on behalf of the VPON, na mo e tufunga whanua. Pia ko ia, in pau peheni re. Koe ulo aki, o ku malawa ke toko taha e ua wawaulahi, pia ko malawa ke toko ua. Ai ko whakarea toko ua, ha taha pe i he ua ko ia, o ku kau pe ia i poupou ki ai ai polo kalama koe ni me whotutu whiri koe no kou whai ki he hu ki loto. Aia, koe whika ua, koe e whika ua ku me whika ua. O ku malawa ke toko taha pe whika ua ki, pia toko taha me whika ua. Koe whika ua koe ke toko ua, koe ke mahanga. Koe whika ua ki pe mahanga. Malawa ke ui ate foi toko ua, una mahanga ke whika ua ki, pia ko ia pe. Paka pau kua whika ua, whika tolu a ke ngo mahanga. Paka pau koe toko ua pe whitu ko ia, pa koe ngo mahanga, koe na ua pe, hataha ia na ua ke hu ki loto.
tau kai pe uhinga whatatau ki e whono e fitu pia mo e whamau ki anga o kempeini a kau kamako ia ko e lahi kaha he ni ko o si mui ka atoa ki nau tolu ko ni ihi o ku nake ke nau ke usio ha nau vitio ka nau sio i he nau ngahi i ono o mei tonga pia mo e nau ngahi post e nau whamatala mai ai ngahi mea o nau kempeini ki ai ai o whae ke whapufua whataha moe ngahi putuitu anai o mai mei tonga pia mo anga i ilo whakawheitu pia mo anga e ku ilo atu pia mo no whakawheo anaki pia mo fo i fono e fitu ki whiri na wanga lau atu kai ke ka takamata ke mau e risi hena ue wawalahi Ikai, lau mai peko e Professor. Ia, sai kona na o sanga o atu pena fai ke whima kata kamata ko tonga tapu ulu aki o ku whika ulu aki ai a te vita whatawhei puloka pia whika ua a osi vai lahi pōhiwa ko tonga tapu ua o ku mahanga ai a toke tā uhila mo e langi fasi pia mo se misi ki oa lafu sika. Ai una whakatou whakawaki ko hataha pe anaua, uhinga pe. Ko tonga tapu tō lua ku mahanga ahua kama meiriku se asi ofa ki wahe wholau sa wareni pa mo Capril Renee Blake ilolahia. Ko tonga tapu whaa o ku whikauaki a maten tapu eluelu kai whikaua Viliami a takau. Ko tonga tapu ni ma o whikauaki a toke ka Aisake Valueke kai whikaua anti miti Pascala. Ko tonga tapu o no whikauaki a tūsi Elaine Tei kai whikaua a Sepiti Wakameila. Ko e tonga tapu fitu whikauaki a toki uka mea Paula Piven Piukala whikaua tokta kitione ni kua. Ko tonga tapu valu whikauaki mahanga ai a John Creighton vai a Taione pea mo poasi fonua kai whikaua Viliami Sisifa. Ko tonga tapu hiva mahanga ai a Puluno i Porito la sala mo 17 to mo ua whikaua a tokta te vita tūkunga. Ko tonga tapu hongo fulu mahanga ai a Kaperieri Militoni Lanumata mo whaka osi maama whikaua tulu mafua iolo tere kalaniwala. Ko tonga tapu tahataha o whikaulaki ai a tokta Daniela Liku o hihifo fusmalohi whikaua te vita lave mao. Ko tonga tapu tahaua whikaulaki mahanga ai a mo are whinau pia mo tāvita vaikona whikaua Saimone kapetaua vuki. Ko tonga tapu tahatolu mahanga ai a veivosa Light of Life taka pia mo Samuela Agrispo hiva whikaua a siua tahaufa. Ko tonga tapu tahawha mahanga ai a to kataki. Whikaulaki a toke tā mo are o tunuku whikaua la tu niua repolo. Ko tonga tapu taha ni ma, a mahanga ia tokta alani tangitau pia mo tomi whawhai ngaa. Pia whikaua a keuri pasina lavaki. Ko tonga tapu taha ono mahanga ia toke tā Viliami Wasken mo toke tā e tuate lavu. Ko tonga tapu taha fitu uluaki ia wahatau me fihui kai whikaua alatai whaingata tangimana. Ko ne ngata anga ia ai lisi uho walahi mo ki mautolo mo lo tonga mea mai kai whakafoke au kia te koe. Malo pito Professor Godi mahalo ko ni ku ma o mai lisi ko ni ai hange ko mea kana ke hanga o mai ko ni i he kau ngahi wahenga ko ni na mahang dan i wai mahanga me waki mai ua pe ai ni mahanga pe ka ke te haua ku fe uma pe ngo mahanga ka ku ka we ngahi fili mo ngahi hingo ko ngahi wahenga he ni ku mari e pito hange ko ko wakahi fo ko tatu fi baba utahafa
Bawa tahanima e whiri koni ku ke o mai o ku mahangai tagata alani tangtau pia mo tom whapaea pia whika ua rewa a keuri pasina lavaki. O koe ke asi hene hingoa koe whawhonga lotonga o ku interesting apito ai mahenga koe ni he whiri koe mo mai. Koe ko ti ma pa ko tainga koe ngahi wahenga o ku me koe kau whawhonga pe koe na whawhonga ulua ki he tauni o ku nau me asi kotoa pe i he ngahi wahenga kotoa tuku ke he pe a wawao tahanima professor. Io koe wawau tahanima o kumaarie au pito. O kumalawa pe ke ikai ke tonu ai fo ifiria koe ni. Ka koe he koe hau foki a sami wau ki tau Vaipulu. Ka koe mea koe no asi mai koe ni e mea oku malawa pe ke toi to e sami ka koe anga ene tu koe i whakafuofua he koe ko toke ka alani tangi kau ko me au asi mai me wawau pe motonga pe mo tahanima ko ene fai fatongia i whare mahaki mo ne fai fatongia ke community pe okulahi mo ufa kau fo o i ene campaigni he pe koe hau koe ka tom wha oku lahi apite ufa kau ia oku hangena ulawe kei ki mo a oku mahu inga ke wawa ulahi o mahanga ia tom wha pea mo e tua te lavulavu na aku o silawe ki ai ki hono te kei ai langa whalalaka. Koe mea koe ki e whakaiki ki koe ki e kakai koe ke alu ki ai whotu koe ni koe ha. Koe mea pea ku mahino mai o koe ai ngau e kakai ia i tonga tapu tahanima ia alantangi kau. Ko tom whaa me o atuia koe whotu o atuia ianga ia i kusio a aku e ue maula. Oku fie mau e taha ia koe ni ka pau e lai o tuku ki loto. Ko mea koe ai pe ai ngai whamatala ia o mai whakawaki mo tom whaa ki ono ngai vai anga e ne wha campaign ki mua. Ka koe umea koe ni kune hopo mai o vahe pe au tau ilo koe ai pe ne langa whonua e ne ngā ue pe au kutoe whaka uhinga kala noa le lei ke u mea moe ola ene ngā ue ku oswai ne ongo ka pau ku tau pehe oku kai ke sai au pito ka au kune whai e ngā ue lahi ke whonua. Pea ko ke uri pasina lava ki koe whika ua ia na whai ke hea ke pe fo i valu. Aia oku kei mahu inga pe me hao me wawau tahanima. Koe kai ke asi heni ai whafufonga. Koe whafufonga ia o puri a koe tokon pare mia koe me pure anga o kuosi. Pea hange ko ka no au malawa pe ke hala e whiria koe nika koe anga e koe tuu ai whafuofua me taimi ni. Ki a sami vai pulu. Ka koe ka koe tui mahal pe koe tari atu ai foi. Te ai me foi toko ua ke mahal ka koe ke. Ko sami pe mo e tamata koe ni kama afu hamango. Koe ke maua whakai ke apito ke tu ai kama koe aka koe mei koe foi ko alani eni pea mo tom wha pea mo ke uri tuku atu koe ni. Kaku mawenga pito ai whehu iko o mai ai puri a samiu. Kai toki vete pe e toka tapu tahanima. Ai foki ko e ne tu ko ia ko i whare area. Oku i whare area ko tai nimi i tau wakai ki ai ko whakafofonga ko Sami Waipulu ko whakafofonga fuolo ataha ia i he tau whare area mai ko ni ki mui. Oku ne kei i whare area hoko pe. Ko hinga e kai ke lava o huki tua. Ange koe ku whamatala ki ai i whiri ko osi na fo i poini e valu na i whai ke hiki aki. Ka kone tū ko a wawau tahanima
me ko fili hoko ni e fiha ngai ta o ko ni ngai fili ko ni ha o ai ko una fa ha ko te fa fonga fo lo ta eni I fare area pe lere hoko ni fa fonga o mai ko ni ka ku hanga ko fili ko mo mai o ku malava pe ke hoko a fili ko ia ko konga poke taha ku o ku lava ke whakatoanga I he ni ku o mai ni ko ni na o mamata proklama ko tangata walu. Ko tangata walu o koe e whawhawhonga malo hi ne kempeni ai o koe ki asi I he fili. Ko tangata ko fili a wipi. Mi Amerika o ku lotonga kempeni holo I tangata walu. Ka ku koe ki asi he mahanga he uloaki pe koe ki asi he whika wā profes na ka koe ko whihu ia ku o mai ni I kona kuna mui mai proklama. Ko fili a wipi o ku kauia da lawe ke ai proklama whaosi. Ko kauia I he tangata ana laiso uhinga lelei ki he talanoa I he teori pe koe konistutone moe lao. A fili a wipi. Ka koe ngahi whono koe fitu koe na utuku atu koe ki he fili whare area. O kai e foi poinia e ua ai pe kaha o kui kai ke lava a filia wipia ke ne hanga o whakahoko. Aia mei he foi whonoia e fitu. Ta kauia mai kamakoi ko siua ka aufa. Ko siua ta aufa o fika ua pe ia kau kai ke o mai ke fika uloaki. He oku mei tu takau ia mo fili a wipi. Oku te kai ke nau fuaki ko tu ko e tata alu ka fili a wipi. Oku te kai ke ngau a fili a wipi mo e wahenga walu. Ko e loloto e tala noa konistuto na fili a wipi ko ke area mo ataha. Ka ku tala noa fili a wipia I ane analyze o loloto ana ia me konistuto ne a Amerika. Ai mata sio ata demokrati a Amerika. Pea koe ka, koe poini ko o ku kai ke o ku mahu inga ia ki fili ko ni. Ko fili a wipi te kai ke ngā awea mo e tonga tapu valu I uhinga o whono fitu. Aia o ku whai koe whakotū ia ko ia, o ku mālo ia gerewa ai sio ia ke kau kama ko nau ngā ue e tonga tapu valu, nau lawa tala noa, nau lawa wha uhinga, te nau lawa peo huo whare area, pe aku nau kakato nau tōruia I ono o atu koe whono e fitu whai ake kau ki hono to o koe ni ai kautama koe ni ki he whakotūtū koe ni. Mahanga ngō ua ia koe, poas whanua, ngā ue e whanua, lawa e ume alahi o whaamu kei ai fitu. Lawa, pia o kui aipe mo taioneia I hono whai mea koe. Koe mea koe ke nao ngai tōno no e hama e hau koe ke ukaua wai. Koe angani koe whamau me e whono e fitu. Ko viriami si wha koe toi toko taha tau pia o ngā haue. Koe whono koe fitu whakotū atu e au. O kui kai ke toa hake hata hai ana e te kai ke ngā haue. Pia moe wāhenga. Iha taimi lahi pe koe tau e taha tau e ua tau e tolu tau e wha. Koe ngā he koe kala noa te moka lati. O whemau ke ririu e lao ia koe ia koe aike toka latu pehe mahina e tolu koe kempeini. I he tau whakotū koe he wāwhi hongo whu. Tau whoki mai ke he lao koe ia. O koe kai ke hamea pehe ia ia whanua a whakakonistuto ne whakatū I pe koe konistuto ne whakatemokarati whakare papirika. Pake whiriwhare area. He koe kai ka kato ai hono teu koe tangata e wāhenga. Pe oku pehe. Ko nea mai koe ke tonga tapu taha tolu. Koe o hake o siwa tāu whahe, koe tama peia e malawa ke hoko hake foi whotūtu o veivosa, ke ngā au a veivosa mai whai, pe mo Samuela a Crispo hiwa, una whatou fit in at ke foi whono fitu.
Pe koe kama pe e ofia ki ai he toi ngā ko siwa ka ufa ka au ku whika ua ia ka au ku whihia pe ia whatatau mo ia mo whiria wipi i he uhinga tatau pe. Aro pe o kou kāri atu ki utokanga mai ko ia e uhe warai. Koe. Ko te ea whiri pe ia vahenga waluka koe anga nei huria e au whatatau ke whono fitu. Pia mo sio koe ni bia. Pia mo sio mai mo usio me i tonga. Fai mai o fotu me i tonga, koe ke foi toko ua me i tonga, koe ke na o mai e nawa whiria uipi. Koe ke uhinga ia ai foi whamaa popo koe. Ni toi uhinga pe nia me whamaa popo o mai e na foi sio. Pia toi o atu rewa pia mo e whamaa popo koe a aku. Kaku malapa pe ke mauhala koto. Pana aku whakatoka ngai mai e mea koe na ai hae mea ai pure rei na i tatau e ke na o mai na tolo a poas fonua ka fa ke o wala ko te mahalo koe hono maari e fugia o mai ngahi hingoa koe ni o ku taktata wa dai na be kia ke o mai hane hingoa ko hai o ku ne whakaukau koe ni i pa koe ko toki o atu ha hingoa i he whiri koe ni o si ai peka kai social media na tuku mai koe kaukanti neiti e ni o kumautu i te nao huki whare area i Novema ka tau o si ilo peta tō palofesa koe o atu ngā hingoa koe ni ka aku whatongia ia ngahi wāhenga ke nauhanga o whahoko ai whiri koe ia ki Novema koe ta hainu kune o mai whehui ai ko ne tu ui hata ni mi ia ko whehui pe ta haku o mai ia ko ki whehui ke he ia me ka vinga ko ni ngai kantideti whehui ia ki he lava whaalao ki whaalao ia ki ai hono pisinisi ko e ka o muri pe ka se aina ka o te nau te ala ki he ngō we ko ngā ki tukuangi ngō we ki whaia he ka kaitonga ko te ko isiu ke he peia te tato ki hoko atu ki ai professor kata foki me mo ke tarisi ai ko tu ko ni tarisi ko ni professor ne mau ko no tu ko mai ko ni pe tato ki wakai ki ai i he ka ko wat peka te ko ke prama popo mai he risi pe mo fono ko na ma tu ungai o fai ko ni fili ko ni me ni i ko ni o lo au ba me tonga na na to ko ni mai hono foto tu ko risi ko ni ai ko ki hanga o mai ko ni ia ko toi whema pe ke toi whoki ki he risi ko e tānaki whakaukau e uhi wa waulahi ta whoki ki e tonga tapu ulua ki ko e whika ua sa svai lahi pohi wahe ku o te kai ke asi mai o ku asi mai se asi moha mea fo o ke make me ne u kempeni motua pea o ku ko kempeni me ka sa asi ke ne asi mai ki muri matu i pea motonga pe ko toi kau pe i tānaki mai koni mei tonga ia o ku nau toi alu pe e kau fotu kau mai mei tonga i ka te vita ka ko te vika ia kia te au o langa whalakalaka une lava tala noa uhinga mo vavanga whakakaukau o kune lava ka ko te vika koe kama o ku lea pia ne whakapapau i ene rea i wharea rea ka ko ne taukawe koe ke wharea mau pia te vita ka ko ne kaime une rea i koe ke rea noa ia aia o kutoi o mirewa u nau pe koe ke ofi halanga whakalaka ke langa te vita a kau atu pe moia ka koe kai koe poini te fito he na e fie mau i heanga koe ai wakai ia ke foki ma se asiu toi mawahea pa koe mea penia o mai koe te fito me tonga tapu ulo aki pa pa o kuhala pe hala ka koe e mana tu i foki hange koe tau ka noa koe au whanga tuku e nia koe anga e nia ai li atu ai whakaukau koe ni pia me te au me he tapolo kalama mo e kauluk whakaukau mai ka koe au whanga tuku o mi katoa pe ki e ku whakama opo a aku ki he whoifono e fitu mo e ku sio ki he hu ki whare area Aia koe ke tonga tapu wa o ku maare ai ha o koe ai campaignia mo e foki mai a se misika
He kuia e whetuki I maari, o mahino au pito pia uhila ia, I ene ngahi tutu lau mea, ko e ni sae ua. O maari e pia o kuki I asfi, mahalo pe kai ke fihia. He kutoi ka wiketa, ai anga e tau mea. Ka koe kutoi ka anake tu pepa, koe hao koe ke mau polo katolu, ke hua ka meiriku, o kuna mahanga, he koe tala noa koe ke whai whatongia ia hua ka meiriku ki he mau polo katolu koe ke area hata haya moia. Ka ko kei pro ko ne osfai e ne unga aue, pa ko ne osfai ne lolotonga e ne ngā aue, pa ko hua ka meiriku, o kumalawa ke na mahanga na ua heni he ko ingana e kei ke lawa hua ka meiriku o malu I hono pure anga, pena e whakafisi. Whakaapa kia ki he ne ngā aue, tupu langi mo ne ngā hilanga whakalakalaka. Ka ko hono pure anga na e tō pena e whakafisi. Ya koe toko tolu I mua hene ka minista na e tuku ki tua koe nau mau lao. Aia koe upoinia o ku aluhifo ia ai, kei hao e huma a kei prope o ku maari e ufotutu mai mo osi ngā ue pe mo usavea mo hafue ngā ue ko whai kei prope. Koe uhinga ko na hao ko na matatatau mai whiri koe ni. E kei mau pea e hua ka meiliku I hanga I wakai ki o mau wahenga. Ka koe whamau ia ko uwhe o pehe, o whema o ke o atu ia, au whangatuko atu e au I anga e ku wakai ako whatatau ke ngai principolo to tonu ki e mea whakonistu tone mea whatemo. Koe hao koe ka mate ni o ku lahi apito pe ai whai whatongia e mo ngā ue lahi a mateni pia koe whikaua a Viliami he ku si e kaimi hu ma Viliami koe ni ke whai ene campaigni. Ne toki hu mai pe ane afi. Koe ke pe he au iau kai malawa ke hua Viliami. Ka ku tau fua me he anga o e whai whatongia, koe ke hao a matenia. Ka ke manatui e kau kapineti ko toa koni na I he pure anga koni na ku os whakarea atu. O ku whai ngataka te au ke nau whika ua pe tuku nau toki tua ko I ngā koe fo I ngā ue lelei ko nau whai ki he kapineti. Aia e malawa pe ke ala ke kama ke nau mahanga ka koe kapineti koe pe koe minista e ke iai pe ia me he whiri koe ni o kou o atu. Nau ngahi tuku lau mea koe oku o hake nau ngahi tō no ai hange koe ake koe me kau koe wāhenga mo whafonga katoa pe kala noa ai paanga whawahenga o tatau katoa u whafofonga ai. Ai koe uhinga koe ke omi fui whamau e koe ake mea koe ni. Whai ake pe whamau ki campaigni tau tā koe ngai pui tua o kuala mau o mai me ngahi me ngahi wheitu mo o mai me tō. Koe ka ai sake ake walu e ke ko anti miti paskala toki ki tau tolu wha toki aluhake ka me ka whai ne ngahi ngā ue ke wahenga ka koe tau sio koe ke ngahi tukutuku lau mea ai sake o ku kei whika uraku pia ai sake wahenga koe ia pa koe angai e tari mai ai ni ime wahenga koe ia. Koe ke peke ta ato ko tulusi e laine koe mea tatau, koe ne ngai tukutuku, o kai ke wha, koe tala noa uhinga ia a tulusi o no mui I, o kune tala noa pe ke he mea ke he langa whaaraka, koe ne ngā wena e toko ni pea he toko ni e kakai. Nofo pe ia ai ni e kakai whewhine mo mea, pia koe angai koe tuu koe e sio ai tonga tapu o no o nau kei sio kumau inga. Pia kute me kau tama ke he ia ka kono o mai pena, koe tama pena ulahi o no tālanga I mai pa kou lawe I pe a sepeti, ai au mata koe uhinga ia ni ala ko whika ua. O kutoe toko lahi e tohi ngā ia, I kai ke nā huka atoa mai, peu kai ke siatau koe a ke whakatatau, ke nā mahanga mai mo tulusi e anga tu o tonga tapu no, malawa pe ke uhala. Na koe tau hau koe ke tonga tapu fitu, o ku fihi au pito ia, ka koe fo I a whangatuku koe na, o ku whai aki pe me fo I tukutuku lau mea ka atuki ko mea no whakamau e ne ngā au e whakakabineti, o kia ngai tālanga ia ngai isiu ke ha mo ha I lere koe ni ai whiri, kai ke ne hanga ea o to o ai u mea ia ko o situku mai e toki uka mea ke kabineti mo e whonua. Pea koe tuku koe ai whikaua, ko toke tā kiti o ni kua, mei heni ia, o kai ke uhinga ko koe ku ai mei heni, o slahi pe mo ne unga aue,
Pe aku ne malawa e ia ke hu ia whainga tawhaaki i e whawhawhungam. Pe aku tala noa lelei, pe ana e o singa au e mai pe. Ka koe whika au a koe au me toko tatawa ki tione mo whiria mo siwa tāufa. Ka koe whakawhiona ki koe toko tolu koe siwa tāufa. Tione pe mo whiria. O kulahi ange ai whaifatongia mo nofo a ki tione ia pe mo tonga tapu walu i e fo iongo ua koe. Na toki ai pena ua he mahina pene fia tolu. Ua, o ngā ue mo hapai pia mo wahinga walu. Kai keu pe hawe kai whiri kai ka me i he whakafuofua koe a aku ke mea koe tau whiri hataha totonu ke alu kilota. Pia ka ku uslavia ane nai ki he tonga tapu walu, koe hau ke tonga tapu hiva, o ku maari o kai ke sio au ulahi ai fu poupoua pe mei tataka motonga pe mo fu amotu ko ngo vahe na lahi ete o kai ke sio na fu poupou ia puluno o kai ke ilo ke anga na tu mahina ka teu na tu mo 17 pe o ino ke te au ai hopo ha ke ulahi tala no ka te vita kunga ai to ka ko ia sai. Koe mahanga koe a Ipolito ia mo 17 koe uhinga pe ko 17 o kou ilo o kou lawei o kou kei mawhailahi he wahenga hiwa. Ka ko Ipolito he ne aluhaka o na mahanga ke te au he koe tala noa uhinga ana laiso lei pe mo pui tu a pe o Ipolito e malawa ke hoko ia koe whakawhungarerei ki tonga tapu hiwa. Aia koe o ku kai ke are ata haya mo poto te vita tu ko nga ka ko ku sio aku ia ki u me ako fa na ki fono ko e fitu o ku hinga e mahanga a Ipolito e mo 17 ka ko la ve o kai ke fu popo a me tata ka motonga a Ipolito ia a pe mo fu a motu ko ngo vai na la hi ka o ku ke ka ku atu pe ia fo tu ko na ke a Ipolito he ku mahu inga ka pau e hua Ipolito. I tu a whai toa tolu koe nau mahu inganga te au e a whakatuku ke hua Ipolito. Kai ke whai a whakatuku e kakai he ku kei ma whai lahi pia 17. Koe tau hao koe kakapere militoni mahino au pitoia pia o ku maari e tu uia he tu koe e tonga tapu hongo fulu he kapau e alwa kolonga mono ngahi kolonia i hala tahi kia whaka osimahama pe e wesia rewa ka pe kapau e nofo ai ala paha mono ngai kolonia pe mo hoi mo tala siu kapau ke nau nofo ke ka pe rieri he ko uhinga e malo ka pe rieri ko me ko foi ko la paha mono ngai kolonia pe mo ka pou pe kapau e mava e ua fili heni he ku malawa ke hua fa osmama pe ku do malawa pe ke hoka ka pe rieri ka koe makatuunga ia mei kolonga mono ngai kolonia mo la paha mono ngai kolonia e maari ai fili ko ia ka pau e tupe ka koe tulutulu mafua yolo tere kala ni valu me he fare kala ni valu ka ko ka periere foki ka perieri a pe mei he pe mei ka fare fa me tu iloloko pe ko fa to ngai rewa e au ai ke heange ai pe hena patoa ka perieria ki muapa ku kai ke to campaign dia ke patoa ka ku malo ile vai ku sio ke campaign fa ka hala utaia ki ka perieri he koe hopo ma ka perieria ko tongo ko fafofonga ia ko kauia i ka matapure fare fa pe me he tu ilolo ko vai ko e ka hala uta tu ilolo tu matahau tu amanave pe mo tu italau ko na vai pa mahu inga apito xio aku na to fra ke mai o te ke mai ko ka perieri ko ha ko ke e malava pe ke fihi ai tu ataniela ia me e ua pe mo te vita la ma manto fo te vita la ma ai fra fofonga pure anga mai me e ua i e taulere mai ko ni pa ko ne fe ka wa ki va o fe na mo ka kai me ka ofisa kolo mo pure fa vai malava pe ke maria e fili ka uta wasila ka autoria ai tu la me fa kabineti pe ki mo a pe ai a Daniela i ta tala no fili
Koe hau koe ki tahaua ko mo are, oku kei maari e pe foi kau pe au o mo are, ka oku arake ai kau tama koe nā koe, ko tāwita pia mei, ai ko mo are mei pangai, mei rifuka, koe ngahi wāhenga lalahia o e tonga tapu tahaua. E ia koe, ko tāwita vai ko nā ia mei uiha, pea ko Simone kape tau a vuki pea mei Feremea. Feremea pe pea, ko ngahi foi wāhenga lalahia. Aia oku maari e ka ku wheka mai hu mai a tāwite, i kai ngata pe me ka wai uiha, ka koe toi hau me irifuka, Ka oku kei tuu pe, aia te tautoki vete pe i ahua noa, Koe, o silawe atu auia ki he tātolu, o silawe atu ki he tāwha, o te ai mai tamai e kaha ko oku whaka osi tō pui, me he taha whaaka koe uhinga, koe kai ke umaulelei ki ai, koe fwoi toko ua pena na umaulelei hono kumi, ai whamatala, pea moeanga e na campaigni. Mahino apita toke tā mo are o tunu, ko toke tā mo are o nuku koe ko hatama u whaarea, u whaakalanga, koe toke tā, ko ulawei pia ulolota apita ne u whakaukau ke mea, pia ko lātu, ko mau aku ke ilo ke umea ko campaign ya lātu, ko tō pui ka pana o mau au, pia moe mau kaukama mei tonga ha mea kia tō pui, ka koe foi o hake pēna koe o ku whikuinga i whika ua a lātu, pa ku toi sai pe umea, au sia fo ke whamatala a lātu, ke ne tānoa ke ne patsete masiva, te rei ke usio ke whakaikiki, ka ku malawa a lātu ke hua whare. Koe hau koe ki e tāni mana ko slawe au ki ai, pia koe hau ke taha o no, oku whihi au pito pe ai whiria ai o ngoua koe ni, ka pau nei tua hataha ke toko tolu, ka koe o ngotamai koe ni na ngā ue lahi au pito, tālanga lelei lo ua, ngā ue lahi ki wawau ka haono, o koe ke ula wā fua ai ngā ue a viriami pia mo lavu i he tapa ko toa pe. Os 8 minister lo ua. Koe taha fitu pe ena, koe toka taha, koe kei tu pe ia wā tau, Kau kiai ai u whamatala whika aku mai wā tau, kau kai ke uwhi mau ke whakahuma ia ai koe ni, i tuu he taimini, ka koe whiwhine pena ku asi mai, oku hoko hake i hanga o tuu aniwa. Ka koe ia pe e uhe wawarahi, ka kutoi ki hanga pe o hulu atu ke mahino pe uhinga na e whai ai fo tuu koe na. Ke toi ki ka anake atu pe ke kau mamata. Ke mo kau whawufo au mea mai. Koe. Professor ko tui mahalo ko mahino le rei, ai ngahi hingoa ko ke hanga o mai, pea ko tui ko si au le rei be ngahi hingoa ko ia ke kau whanongo ko hai nau wakai ki ai, nge koe ko ke hanga o mai, ka ko tui ko ngā kata taimi, Professor, o atu pe whainga maari ki ke whama o popo mai, kata toki wakai ki ai he osi ko e whiri, pa te toki polokalama ko ia, te toki sio ai, ki ngahi hingoa ko ia ko hanga e kakai mi wahenga uraki, o au ke wahenga tawhitu, o whiri, ke nau huki wharearea i he tōu wharearea ko ni ka hako, ko ngahi hingoa na ko ke ostara noa, pa te o atu pe, ko ngā e toki, e lape kakai ke nau wifea ke e Professor, ka ku whamalo lahi atu he lama ke o mai ngahi hingoa ko ni, mono ngahi matuunga, pe he ke whono ko ia fitu, ka te tuka te whenga maari ka te koe ki whamao popo mai i ta proklama. Te ulau i whao se atu ke whamao popo aki ai whono i fitu e uho i wabao lahi, Koe. Ke uto e tāna ke atu pe ia pe na Leongo pena e whai mai luku whakaukau me Nusila motonga me kaukamalo au ai. Pa kou whamalo atu eni kia te nau tolu ko ia na nau tānaki mai nau whakaukau me tonga mo Nusila. Hounga pito kia te au. Ka koe au whangatuku koe na ai whika koe na o e kau kantiteiti mo e whokotuku koe na ua au whangatuku pe au o whakatatau
ki e whono e fitu koe ni kawanga to e lau i atu e. Hoi ki moi ka inga, ko hai e kanti te iti ke whiri ai a ho tau kakai i tonga. Ko a whono e fitu ai lo au ki a taha ke hu ki loto. Whiri hataha o kuwako, o lava, o whakakaukau momavanga. Lo ua i kai koe taha pe. He ku o si lotu kotoa pe kakai ia. Koe koa me aia ke whamau ia te lo au ia po hai o ku lotu. Mo oni pe lotu loi. Whiri hataha ne ilo lelei e loi. Kaka mo ia. Ilo kako i kai ke whai pehe. Ilo kia ki nau tolu me he turiki kotoa e mo ui. Ilo ki ai ka akui kai mui ki ai. Pea ilo koe koe me eke ufua mau e teo. Ilo kotoa pe he nofu whawahe ia. Pe oku pehe e nau kantiteiti. He koe kantiteiti oku nau ilo ki ai. Whiri hataha ne i kai ke pere. He oku i kai aonga ia he whare. Ka koe taha pe e lava o tālanga. Mo talanoa pe area uhinga loloto. Pea whai ki ai ke hoko mai ai hono pure anga. O ku whakawhehoko takia ke he pure anga e o tua ai foi. Taha ulawa o area, talanoa lelei, tālanga. Pea kune lawa whakahoko ia ke he hoko mai ai pure anga e o tua. He koe mafu te fua ia o e whare area na e whao e tau whahau o ku hai hai ai. I e hoko mai. Nai tuku ki olunga, pea ke hoko mai mei olunga ki e whare area. O ku kai ke toi whi alo au ke whakai ke. Mea ko aku o si whai kahatoia e tau whahau tu pou uruaki. Ko e ku whamanatu atu pe. Whiri hataha, o ku i kai talanoa ki e hao hawa o e mooni, totonu whamau totonu mo e hafua pe. Ka koe erito o e tau hiva, mamahi mea, whetoka i aki mo e whaka apa apa. Koe foi whai, mō lare whakalangi pe koe kawei koula ko ia. O kui kai ke ai pe ia ke hafoi kulupu e tā pe koe ke ai pe ke tu. Koe ka mai ka anoa pe ia he vete e ia ai mo oni mo toto nu toto atu. Ka koe ke ne lava e ia e kauhi waa i e tataki o e whodua i e whare area. O koe ke asmai mea i whetoka i aki ia. Whatoka ngā ia i ho whiri. Whiri hataha o ku i kai talanoa ki e hao hao a. O e mo oni, totonu, whamau totonu mo e hafua. Ke hau ia vete whaka filosofia mo whaka teolosia ato e umea ko ia. Ka koe anga mo e whaunga a hono whakahoko ke hoko mo oni he mo ui. Pea nene o si whai tātu o la, o whai vaola. Sivi, whiri e tama koe. Ko mea koe ko uhinga i whiri e tama na mou nofo. Nga mou ngā au he tau e whaa, pe tau e tolu, pe tau e ua ki mua pa whai whiri. E te ke la wao ilo. Ke ilo koe ha tama na i toka latu mahina e ua neongo na ke o si ilo na i tama na i tupu i tonga. Ka koe mea ea koe tāu mo e whai totonu e tau hanga whiri hataha. Whiri hataha ne mou ngā au e whakataha e ua awhe ua whaa, ki e ua awhe ua ni mā pe ki mu ai. Uha mo e la a, mamahi mo e fie fia. Pea nene ia ki mou tolu mei he kamata anga. Pea koe whaka o si, whiri hataha te eki ke kau ia hatau lau. Whamau lau, kau aki ta aki mo e whakaongongo ko vi hataha. Ka pau koe tālanga mo e talanoa mo e area, saipe ia, e whangofua ia he whono ki olunga. Ka koe o atu e whono whaka o si, koe tau palopare mai koe tonga he ahoni, koe kakai pe koe toko taha, o kune whai ai mea koe taulau, koe kene ilo ia ka ai area mo e talanoa mo e tālanga uhinga. Pe aku mau e kakai pe hea ke nau huu ki whare area, ke nau o taki mai ki tau tolu, ke nau o kapinete. E koe kakai aku o si kona e nau mo ui. Koe kakai pe hea tatau pe ku nau wharere ha miitia, nau wharere ha soso miitia, o ku nau kanditeiti, ku o si kona e nau mo ui a nau tō. Hikai to e lawa ia o osi. Kai ke a tala monu atu, ki o tau kakai, he teu whiri whare areani. Mālongo e ofa lahi atu, ofa ta e tuku, moe manatu ma. Ko ne lawa ia e tau whono e fitu e ue wawau lahi, whafoke atu. Mālo e mau whainga maari. Malo atu Professor, malo apito ai proklama ku whako he ahoni.
O whatukia tiko e pia mai tala manu atu I he ngau e ka hoko mai. Ka tatoki si o he osi ai whiliwhare area. Ki he tau timi ko ni ko osi whaihanoi. Malo apito, Professor. Malo o walahi atu. Koi. Whamalo atu e ka inga ha mo mui mai he polokalama koi. Te funga whanua alo au, pia mo e tā Professor se si o lafitani. Ko tau polokalama hoko, ko hoko e tolu, ko e whakatala no aia, pia mo e kantiteiti. I tongata Pongful, whaas mama, ai e whahoko aduia, I hoko ko ia ai tolu, pat whanua fo I hoko ai fitu, ai whiawhika mo mea.